West Bank da Gaza ruyebe Palestine watsu ari sinzi saba Joe Biden kyobar gasu shubata sinzi suba Trump kapsu Amerike kisha ki siju di kongi gyo tongyu rewa cheshin yu Palestine ki sargyo ba Khalid Tomayi Palestine watsu rewa chebe ledun ang thangbu ni shide gyurim sewa gasu chegyu de Biden zingyong ki gegab ni ki tablam gasu chegyu dewa chegyu yu kain sena Trump zingyong kapla yongzo dorshi tamba konzo yije chegyu yu nidon chubdun lor sinzi Trump ki Israel ki gas Jerusalem la ngolen namba nesu Palestine watsu Amerike zingyong la dewa chamsha yu tada ari zingyong ta dewa gasu chendo yorje judu US administration since December 2017. Biden ki zingyong sabe Israel ki denja kenen sungyup chegyuni za chimbu yenshe chisi chungje Anthony Blinken ki son yobata konki maobar Israeli Jew meri ki mangzu gegab tembu chagyu lam chigle meabam lam sangshu ni Palestine watsor gegab ni ki tablam sewe nangla sewatar gegab lo su chugyu rechi son yu The state to which they are entitled is through the so-called two-state solution. Israel ki ari shungzab suba sale meridor ki silun Netanyahu tsube Israel shungki sinzi suba Trump da dewa nyebu sung yubaten Israel la mangzu chobe gyabgyo yasu chekyur kale gyabgyo ba chagyu rechi sungbata mutudu Amerike na la nganzu masa ang tangbuni Amerike chepsi choba nige gyabgyo yubatila nganzu nyenka so minyembare tela nyamcha chin yubata Trump sinzi nabe ringla Israel la nyembe chatzo ni the rechi sungyu When Trump was the president, this is this one. Since Biden la gekam nalo ki nedun kechin bu mambu se gülha yobaden kisha ki nedun kechin bu nane rimbo omar yoba Israel kor yeshiba mambu juyu kongi kisha la khachobe gabla Iran la thona nang yu rewa chimbu yobre nidon chunga lor Iran da duten kinge shabe gabla Israel ki theni Iran ki duten sonja sogyu timtun ki lamga sobada chikba cha yuji gyönju da gakchi nembu cheshin Hartman tene kangi nyamshiba Amutz Asa Elki urgent issue in the region, not only in terms of Iran's Kishanga kune Iran ki nedunte nyokta ta zatak shu cha yobaden ke chishu cha gyure kain sena Iran ki duten ki chashini geji kange cha yoba mase Kishanga kudu Iran ki teju chegyu Kisha ki nangju changmar Iran ngushu gyusumne dewa cha de yorji juyu most of the world perceives as extremely Kusha destabilized. Biden ni Israel la yu rumbu gyabgyu nanken yimba Israel ki lejiba mangbu ngunzi nangi yu. Wengya kongi Palestine watsor gegab los goygyu gyabgyu nangi yubaten Israel shungla shide chömyo la chilo yongyul nunshu gesi baredu. Ari lungting kangi sargyo ba Linda Gradstein ki tambe nesu Islam yansum ki pabgyu da nyendu shubayin.